ክብር ይሁን አሜን። ለማን በረከት ይሁን አሜን። ለማን
It's
እስቲ በሰማይ በሉ በሰማይ ሃሌሉያ። ይኸውላችሁ አሁን አጠገባቸው ላሉ ሰው ምርጥ መልዕክት አስተላልፉ። ዘንድሮ የምትጀምሩ ነገር አለ፣ የምትጀምሩ ነገር አለ። ስራ እሱን እግዚአብሔር አይችልም አይባልም። ጩኸና ንገረኛ፣ እግዚአብሔር አይችልም አይባልም።
ክብር ለማን ይሁን? ክብር ለማን ይሁን? እስቲ ቁጭ በሉ። ጨፈርን አይደል? ጨፈርን አይደል? ነው አመለክን። ስለዚህ ለዚህ ጌታ ኑሩ። ለዚህ ጌታ ምን ሆኑ? መኖር ይሻላል። መጨፈር ብቻ ሳይሆን መኖር ይታገልበት። አሜን። ጨፈረው ካለ መኖር አይጠቅም። ከሚኖር ጋር ግን ህይወት ነው። አሜን ነው ወይ? አሜን። እልልታና ጭብጨባ። ክብር ይሁንለት። ከዚህ በላይ ክብር ይሁንለት። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ስም ይባረክ። አብሮ መጋም ከዚህ በኋላ ደግሞ ወደ ስልጠና ወደ ዋናው እንትን አገልግሎት ስለምንሄድ የስልጠናው ማለት ነው። ወደዛ ስለምንሄድ መጋቢ ተስፋዬ እዚህ መጥቶ ስለ ሚኒስትሩ ስለ ነበረው ጊዜ ቀጥሎ ስላለው ጊዜ ያስታውቅልና እስቲ እጅግ የተወደደውን ወንድማችንን ዘማሪ ሕዝቅኤልን እጆቻቸውን ዘርጉና ዘመን ይባረክ፣ አይወሰድብህ፣ ጌታ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሰላም ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ስለዚህ መልካም ደስ የሚል ቀን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ደስተኞች ናችሁ? ደስተኞች ናችሁ? ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት። ተወልጄ ያደግኩት አዲስ አበባ ነው። የሶስት ልጆች አባት ነኝ። አንድ ሴት ልጅ፣ ሁለት ወንድ ነው። አንድ ደግሞ ቆንጆ ሚስት አለች። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንደኛው ልጄ አሁን እዚህ እንትን የሚያደርገው ቆሞ እንደኔ አፍሮ ነው። አልተግባባን ማለት ከኔ ጸጉርና ከሱ ጸጉር የማን ይበልጣል? እንግዲህ ሶስት ልጆች አሉኝ። የመጀመሪያ ልጄ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጨርሷል፣ አግብቶ ወልዷል። አሁን አያት ሆኛለሁ። ሁለተኛ ልጄ ደግሞ ሴት ነች፣ እንደዚሁ እሷም ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተምራ ጨርሳለች። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሶስተኛው ደግሞ ይሄ የምታዩት ልጅ ነው። ከኔና ከሱ ማን ይመጣል? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ፓስተር አብርሃም እግዚአብሔር ይባርክ። ስለፈቀዳችሁ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች፣ የቤተ ክርስቲያን ወጣቶች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይህንን መልካም እድል ለእኛ ስለሰጣችሁ ስላዘጋጃችሁ፣ እንደዚሁ ደግሞ ጥሪያችንን አክብራችሁ ደግሞ በዚህ ስለተገኛችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሁለት ወንድሞቼ ከኔ ጋር አብረው አሉ። እነሱም እንግዲህ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። እኔ ራሴን እንዳስተዋውቅ እነሱ ራሳቸውን ነው የሚያስተዋውቁት። ቀጥለን የምንሄድባቸውን የቆይታችንን ጊዜም
እግዚአብሔር ደግሞ ይባርክልናል። ለዚህ ጋብዛለሁ። I want to simply invite you, Pastor Dan, you will come here to introduce yourself, and I invite you to Pastor Second. Amen. 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 ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Amen. Amen. Hallelujah. My name is Missionary Dan Ogutu. ስሜ ሚሽነሪ መጋቢ ዳንኤል ኦጉቱ I ባለው come from Nairobi, Kenya. የመጣሁት ከናይሮቢ ኬንያ I'm your neighbor right here next door, the country called Kenya. እኔ ጎረቤታችሁ ነኝ። ኬንያ የኢትዮጵያ ጎረቤት ስለሆነች ማለት ነው። How many have been to Kenya? How many of you have been to Kenya? ምን ያህሎች ናቸው ኬንያ ያላችሁ የኖራችሁ? የሄዳችሁ የላችሁ? ይጋብዛችኋል። Now, I'm your brother in Kenya. አሁን እኔ የኬንያ ወንድማችሁ ነኝ። So if you come to Kenya, you must look for me. ስለዚህ እኔ ማየት ትችላላችሁ፣ ማግኘት ትችላላችሁ። You don't have to come with a plane. You just have to prepare yourself and come. ስለዚህ በአውሮፕላን መምጣት በምንም አይጠበቅባችሁም። ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ መምጣት ትችላላችሁ። You are still young people, you can still access Kenya. ስለዚህ ለወጣቶች እናንተ ወጣቶች ናችሁ። ለእናንተ ለወጣቶች ምቹ ሁኔታ ላተዘጋጀው ለራሳችሁ። May the Lord bless Ethiopia. May the Lord bless Ethiopia. ኢትዮጵያ የተባረከች ሀገር ነች። Amen. Amen. Hallelujah. I want to thank our pastor, Pastor Abraham. ወንድሜ ፓስተር አብርሃምን ማመስገን እፈልጋለሁ። ፓስተር አብርሃም እግዚአብሔር ይባርክ። Plus the whole team of this place. ሁላችሁም በዚህ ያላችሁት የአባላት በሙሉ And please clap for your neighbor. ስለዚህ ለጓደኛችሁ አጨብጭቡለት። Just clap for the person sitting next to you. ከአጠገባችሁ ለተቀመጠው ሰው እስኪ አጨብጭቡለት። Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to thank my brother who has led us in a very powerful and energetic session. አንድ ወንድሜን በጣም ኃይል ያለውን ወንድሜን ማመስገን እፈልጋለሁ። ሕዝቅኤል This man is too strong for me. ለኔ እሱ በጣም ጠንካራ ሰው ነው። Hallelujah. With us is our elder, our pastor, Pastor Tesfaye Adibasu. ለእኛ ታላቅ ወንድማችን ታላቅ አገልጋይ እኛም ፓስተር ተስፋዬ Now he's a young man around here. አሁን እዚህ በእናንተ ፊት ወጣት ሆኖ ነው ያለው። Hallelujah. The Bible says that those who trust in the Lord, God will renew their strength. Those who trust in God, በእግዚአብሔር የሚያምን ሰው He will put their strength new again. እንደገና አዲስ ጥንካሬና ኃይልን ያገኛል። And they will now walk like young men. ስለዚህ እንደ ወጣት ሰው አሁንም ይራመዳል፣ ይሄዳል። You see, in God we are all children. ስለዚህ እኛ ለእግዚአብሔር ሁላችንም ምኖች ነን። God is the oldest. ልጆች ነን። Amen. እግዚአብሔር ደግሞ God is the oldest. እሱ ደግሞ ከእኛ በላይ ነው። We are all young people before the Lord. እኛ
በእግዚአብሔር ፊት ምኖች ነን? ወጣት ልጆች ነን። I like the way Pastor Bank puts it. He's the youngest around here. He's a very young man now. እንደዚሁ ደግሞ ፓስተር ባንክ እንደዚሁ ወጣት ነው እንደሱ ይላል። And even I'm a young man. እያነጻጸረ ነው መሰለኝ እኔና እሱን። See the white hair I will miss just. I think maybe I did not wash my hair very well. I think I did not wash it well with some water, but it's not supposed to be. It's a black. ስለዚህ አንተ ጸጉር የለም እኔ ጸጉር አለኝ እታጠባለሁ ነጭ ቢሆንም ይላል። Amen. Hallelujah. Hallelujah. I want to thank God once more as I will invite my brother, my friend. አንድ ነገር በጣም እግዚአብሔርን ማድነቅና ማመስገን እፈልጋለሁ ወንድሜን ከመጥራቴ በፊት። Truly we are blessed from the time we came. We are blessed from the time we came. ስለዚህ በዚህ ጊዜ በዚህ በመገኘታችን ወይም ወደዚህ በመምጣታችን በጣም የተባረክን ነን። I lost my sight when I was 13 years old. የ13 ዓመት ወጣት ልጅ ሆኜ ነው አይኔን ያጣሁት። አይነ ስውር ነው። I think I was younger than all of you. ስለዚህ ከእናንተ በጣም ወጣት ነኝ። But I lost my sight. አይኔን ግን አጥቻለሁ። But I did not stop loving the Lord. እግዚአብሔርን ከመውደድ ግን አላስቆመኝም። አሜን አትሉ? I did not stop serving the Lord. በሆነው ነገር ማቆምም አልችልም። የሚያስቆመኝም ነገር የለም። I did not just sit and say, "Oh God, I'm not seeing." No. እግዚአብሔር ሆይ አይኔ እኮ አያይም ምን ላድርግ ብዬ አልልም። I used that small energy to preach Jesus. ስለዚህ በትንሿም ቢሆን እግዚአብሔርን ባለኝ ነገር ማመስገን። Ask your neighbor, what about you? አንተ እንዴት ነህ በሉና ጓደኛችሁን አጠገባችሁ ያለውን ጠይቁት። If I can do it, you can do it better. እኔ ከማደርገው በላይ ደግሞ እናንተ ሌላ መልካም ነገር ታደርጋላችሁ። True. እውነት ነው አይደለም? Praise the Lord. እኔ አይነ ስውር ሆኜ እንደዚህ የማደርግ ከሆነ እናንተ ደግሞ አይናችሁ እያየ የምታደርጉት ከእኔ የተሻለ ነው አይደለም ነው ጥያቄው። ልክ ነው አይደለም? እኔና እናንተ የምናይ ሰዎች ከእሱ የተሻለ አናደርግም። ግን እሱ እንደናንተ ባላይም እንኳን አያለው፣ እንደናንተ ባላደርግ እንኳን አደርጋለሁ እያለ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። Man of God, I did not say what you are No, doing. what I have mentioned for them about you. Amen. Amen. This man loves me. Amen. Yeah. I've known him for years. He is the one I've known Pastor Tesfaye for years, and he's the one who has connected us here. ፓስተር ተስፋዬን ካወቁት ጊዜ ጀምሮ ረጅም ጊዜያችን ነው የምንተዋወቀው። It is not my time to preach. ይሄ የስብከት የኔ ስብከት ጊዜ አይደለም። The Lord has brought his servant all the way from America to this place. ወደዚህ ቦታ ከሩቅ ሀገር ከአሜሪካ ያመጣው እሱ ነው የሚሰብከው። The Lord cannot bring in all thousands of miles without something. እግዚአብሔር ይህንን ረጅም ርቀት ወደዚህ አለ ምክንያት አያመጣም። Pastor Second Bank is a man I know. ፓስተር ሰገን ባንክ በጣም የእግዚአብሔር ሰው ነው አውቀዋለሁ ይላል። The grace upon him is not a common grace, it's a rare one. ይሄ ዝም ብሎ ጸጋ አይደለም በሱ ላይ ያለው ትክክለኛ የሆነ ጸጋ በሱ ላይ አይቻለው። Pastor Abraham, this man still preaches that uncorrupted gospel, that first original gospel. ትክክለኛውን የመጀመሪያውን ወንጌል እውነተኛውን ወንጌል እንደዚህ አሁን የተበላሸውን ወንጌል አይደለም የሚሰብከው። The gospel is Jesus and Jesus alone. ስለዚህ የሚሰብከው ደግሞ ኢየሱስና ኢየሱስን ብቻ ነው። Somebody clap your hand for Jesus. Therefore it is my joy. ይሄ ለኔ በጣም ደስታዬ ነው። Let's all rise up for a while. Let's stand on your feet for a while. ስለዚህ በእግሮቻችን እንቆምና እስኪ እንነሳለን። Hallelujah. ሃሌሉያ። And I just love it that maybe from the time you came, you have not spoken to your neighbor.
Maybe since you came here, you have not spoken to anyone sitting next to you. ስለዚህ አንድም ሰው አጠገባችሁ ላይ የተቀመጠ ካለ እንዲነሳ ትነግሩታላችሁ። I want you to greet 5 people. እንደዚህ አንድ ነገር እናደርጋለን። አጠገባችሁ ያለ 5 ሰው ሰላም and tell them welcome to listen to God. እግዚአብሔርን ለማድመጥ እግዚአብሔርን ለመስማት እንኳን ደህና መጣህ ብላችሁ 5 ሰው ሰላም ትላላችሁ። Not 5, greet 10 people. Just tell them welcome. የቻላችሁትን እግዚአብሔር ይባርክ። Make sure that 10. 10 ማድረግ ትችላላችሁ። 10 ሰው ሰላም ማለት ትችላላችሁ። Are they 10? 10 ሰው ነው። Amen. Amen. Hallelujah. I want to sing a song, a worship song, as he comes forth on the stage. Very simple song, and I want you to join me. I'm singing a song when Pastor Bang is coming, and I want you to join me. Me. I was also singing when you were singing, so you also must sing when I'm also singing. But my song cannot be danced. No. Just lift my 2 hands like this. Everybody lift your hands as I worship the Lord. እግዚአብሔርን እጆቻችንን ወደ ላይ ዘርግተን እናመሰግናለን። መዘመር ብቻ አይደለም፣ እጅን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እጆቻችንን አንስተን ሃሌሉያ Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, thank you. Amen. Amen. The Holy Spirit is here. መንፈስ ቅዱስ And I'm glad that you are here. እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዚህ ስላለ አመሰግናለሁ። Wonderful time in God's presence. We're going to have a wonderful time in God's presence. ያ የእግዚአብሔር ህልውና የእግዚአብሔር መገኘት በዚህ አለ። And we know Jesus will be glorified. ኢየሱስ ክርስቶስን እናከብረዋለን። God is here. እግዚአብሔር በዚህ አለ። And we thank the Lord because He will be glorified in your life in Jesus' name. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በእናንተ ህይወት እንዲከብር ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም። I want to thank the Lord for Pastor Abraham Kembata. Pastor Abraham Kembata for, I hope I pronounced it well, for giving us the opportunity to host this program even today. Let's go standing. ጥቂት ደቂቃ ሁላችን ስንቆም እናንተ ከኔ የተሻለ ወጣት ናችሁ። ለምን ትቀመጣላችሁ? ስለዚህ እናንተ በጣም ወጣት ናችሁ። እኔ ደግሞ ያው when you do arithmetic, you do addition and subtraction, then you get my age. You do addition and subtraction, and you get my age. እናንተ እንግዲህ ገና ወደ እኔ እድሜ እስክትደርሱ ድረስ ገና አሁን ወጣቶች ናችሁና አትድከሙ። So I'm a young man too. So I'm standing. I'll keep standing for the next how many minutes? So give me just few minutes, then you sit down. ስለዚህ 2 ደቂቃ ብቻ እንድትቆሙ ነው የምፈልገው። ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። Yeah, and it's good to exercise your bones, you know. ስለዚህ ሰውነቶቻችንን እናንቀሳቀሳለን። ሰውነታችንን ያው የምንቆይበትን ጊዜ መልካም እንዲሆንልን ሰውነቶቻችን የተነቃቁ መሆን አለበት። Thank you for Pastor Tesfaya for all this effort and all this.
Pastor Daniel Ogutu, more grace to you. Thank you so much. እንደዚሁ ፓስተር ዳን ኦጉቱንም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። I love the Lord. ስለዚህ በጣም የተባረክን ተባረክ። We'll be working for some time together, and I know you love the Lord. More grace to you. ስለዚህ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ባለው ጸጋ ባለፈው ማይቻለው አሁንም እግዚአብሔር ይባርክ። I'm glad that you are here, and I'm glad I'm seeing your wonderful faces. So my song is so simple, and you just sing hallelujah and hallelujah, hallelujah. ይሄ ሃሌሉያ 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 ብለን የምንዘምረው መዝሙር እጅግ በጣም ቀላል ነው። ከዚህ ማንም ሰው ከዚህ ኃይልና ከዚህ ጉልበት መውሰድ የለበትም። That's why people seek power by all means. ስለዚህ ሰዎች በተለያየ ምክንያት ኃይል ይላሉ። They go to darkness, they go to all lengths to get power. ከጨለማውም ከሌላውም ኃይል የሚባል ነገር አለ። But the Bible says መጽሐፍ ቅዱስ all powers belongs to God. ሁሉም ኃይል የሚገኘው ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። All power belongs to Jesus. ሁሉም ኃይል ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው። Father, in the name of Jesus, I will speak your word today. ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ። Let your word come with power. ኃይልን ይስጠን። To bless these young ones. እናንተንም ይባርካችሁ። Let your power impact their lives. ከእግዚአብሔር ኃይል ተካፋዮች ሁኑ። To save them. እግዚአብሔርን ማየት ይሆንላችሁ። To heal them. መፈወስ ይሆንላችሁ። To deliver them. ነፃ መውጣት ይሆንላችሁ። To bless them. መባረክ ይሆንላችሁ። To prosper their way. ስለዚህ መበልጸግ ይሆንላችሁ። And to bring you glory in their lives. እግዚአብሔርን በሕይወታችሁ ማክበር ይሆንላችሁ። Holy Spirit of God, take preeminence. እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጠብቀን። Holy Spirit of God, have your way. ያንተን መንገድም አሳየን። Holy Spirit of the Most High, have your way. እግዚአብሔር ሆይ ይህንን መንገድ እውነት አድርገህ አሳየን። Speak to me. Move with your power. ያ ኃይልህን በውስጤ አድርግ። ኃይልህን And let the Lord Jesus be glorified. እግዚአብሔር ሆይ ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን አክብረው። በኢየሱስ ስም In Jesus' name we pray. በኢየሱስ ስም ጸለይ። Amen. አሜን አሜን እንላለና So you need God's power to live life. You need God's power to live life. በሕይወታችሁ ላይ ኃይልን ትፈልጋላችሁ? You need God's power to live in this world. በዚህ ዓለም ላይ ኃይልን እንድታዩ ትፈልጋላችሁ? The world is becoming a more dangerous place. እግዚአብሔር እንዲባርካችሁም ትፈልጋላችሁ? And as a person in this world, በዚህ ዓለም ላይ as young people on this earth, የዚያ ወጣቶች ልጆች በዚህ ጊዜ ያላችሁ ወጣቶች you need to have God's power in your life. በሕይወታችሁ ላይ ኃይል ያስፈልጋችኋል። The theme for our program is the way to greatness. የዚህ ታላቁ የዚህ ፕሮግራማችን ዋና ሐሳብ The way to greatness. ወደ የታላቅነት መንገድ ነው። So there's no one that can come to greatness without power.
የታላቅነት መንገድ እንዲሁ ዝም ብሎ አይገናኝም። በኃይል የሚገኝ አለ። That's why people seek power because they want to be great. ያንን እንግዲህ ኃይል በምትታጠቁ ጊዜ ኃይል በሚኖራችሁ ጊዜ ወደ ታላቅነት መሄድ ትችላላችሁ። They want to, have power to be great, whether economic power, political power, and the rest. ስለዚህ ኢኮኖሚያችሁ ቢሆን በኢኮኖሚም ኃይለኛ ብትሆኑ በሌላውም ኃይለኛ ብትሆኑ ጸጋ ወደዛ ጸጋ መግባት አለባችሁ። ያ ጸጋ ነው የሚያስፈልጋችሁ። But I'm introducing to you the power of God that will make your life great. ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ ይሄ ኃይል የመለኮቱ ኃይል በሚመጣ ጊዜ ወደ ታላቅነትና የታላቅነትን መንገድ ትከተላላችሁ። When you allow God's power in your life, you are on your way to greatness. ያንን ታላቅነት ስታገኙ ወደ ታላቅነት መንገድ ላይ ትገባላችሁ። ኃይልን ታገኛላችሁ። And there's something that must be allowed in your life before that power has access in your life. ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ ይሄ ነገር እንዲፈስ የምታደርጉት ይሄንን ትክክለኛውን መንገድ ስትይዙ ነው። You must come on the way of God. ያ ምንድነው? ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን መንገድ መሄድ ነው። You must come on the way of Jesus because that's the way to greatness. ያ ወደ ታላቅነት መሄጃው ሌላ ምንም አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን ይባላል። The way of Jesus is the way of true greatness. ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ እውነተኛው መንገድ ነው። እሱም ደግሞ የታላቅነት መንገድ ነው። As young people today, ዛሬ እናንተ ወጣቶች people go to any length to, have their way. ዛሬ እናንተ ወጣቶች ወደ ተለያየ መንገድም ሊሄዱ ይችላሉ። Because you are open to opportunities. ያ ምንድነው? አጋጣሚዎችን የሚመቹ ጊዜዎችን በመፈለግ ነው። During our time, I'm a young man. ያለው We don't have as much opportunity as you have today. ስለዚህ ደግሞ እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ጊዜ እንድትጠቀሙ ደግሞ ዛሬ አንድ ነገር እላችኋለሁ። And that's good. ያ መልካም ነገር ነው። Because the world is developing more and more. ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ ምንድነው የሚመጣው ነገር? In 10 years' time, the world will develop much more than this. ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ ያለውን ነገር ሁልጊዜ እናንተ እያሳደጋችሁት የምትሄዱት ነገር መኖር አለበት። But every of those opportunities, የነበረው መመሪያ ምንድነው? የታላቅነት መንገድ ነው። I will make mention that Jesus Christ is the way. አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ነው። Now let me tell you about myself now. Let me tell you about myself now. ስለዚህ የራሴ ነገር አይደለም አሁን ልነግራችሁ የምፈልገው። That's one of my stories. That's one of my preaching templates. የኔ አሰባበኬ ልሰብክላችሁ የምለው ነው እንጂ የራሴ ታሪክም አይደለም። Through the grace of Jesus. የኢየሱስን ጸጋ Yeah, I've always been in church all my life. በህይወቴ ላይ የሆነውን ነገር I've been in church. I've been in church. I'm emphasizing that. I've been in church. እኔ በዛ ጊዜ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበርኩ ያለሁት። My parents were good Baptist godly parents. ስለዚህ የኔ ቤተሰቦች ደግሞ ጥሩ የባፕቲስት ቤተሰብ ናቸው። So I go to church almost every day. እኔ ወደ ቤተክርስቲያን ሄዳለሁ። I was in choir, I was in real pastor, I was in almost everything. በቤተክርስቲያን ውስጥ በሁሉም ነገር ኳየርም በተለያየም አይነት ነገር እዛ ውስጥ ሁሉ እንቀሳቀሳለሁ። So I was very religious, I was very churchy. ስለዚህ እዛ ላይ በቃ ምንድነው እድሰታለሁ ወደዛ በመሄዴ። But that does not make me born again. ያ እንግዲህ እንደገና መወለድም አይደለም። That doesn't actually make me to have anything unique about God. ይሄ እንደዛ የተለየ ነገር ለእግዚአብሔር ሆኝም አይደለም። Now we pray in our house, I know. በቤታችን እንደምንጸልይ አውቃለሁ፣ እንጸልያለን። However, I do not really know God, but God knows me. እኔ እግዚአብሔርን አላወቅሁትም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያውቀኛል። አሜን። ማነው የሚያውቀን ማለት ነው? እግዚአብሔር ነው የሚያውቀን፣ እኛ አናውቀውም። God knows me because His hand has been upon me from childhood. I know. እግዚአብሔር እንደሚያውቀኝ እኔ ባላውቀውም እሱ እንደሚያውቀኝ ግን አውቃለሁ። And I don't want to talk about that much because it has to do with my ministry from my
From the time I was in my mother's womb. ስለዚህ እኔ በኔ አገልግሎት ላይ እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ስለማቅ ሳይሆን እሱ ስለሚያውቅ ነው። So I'm leaving that area for now. አሁን ያንን ልተውና So I've been in church almost every now and then. I've been in church almost every now and then. Every time. በየጊዜው ወደ ቤተ ክርስቲያን እሄዳለሁ። I've been in church almost every time. Yeah, okay. በየጊዜው ወደ ቤተ ክርስቲያን እሄዳለሁ። Okay. But there comes a day that I had an encounter with Jesus. በዛ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን በደንብ አድርጌ ለመያዝ It did that I actually went for an altar call. ያን የጠራኝ ጥሪን ለማወቅ I was just 15 plus. That was in 1984. በ1994 I was going to be 16, maybe a few months. ስለዚህ 16 ዓመት ሊሆነኝ ነው። So I went out for that altar call. I was the only one that went out among my friends. ከዛ ወደዛ በሚሄድ ጊዜ አንድ ጓደኞቼን That was a day of transformation for my life. በህይወቴ ላይ አንድ ነገር ሊሉኝ ይፈልጋሉ። That was a day of new journey in my life. በህይወቴ ላይ አዲስ ነገርን እንዲሆን I began to have fellowship with God, knowing God. ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አደርጋለሁ፣ አመልካለሁ፣ መልካም ግንኙነት አለኝ። Reading my Bible, መጽሐፍ ቅዱስን እንደዚሁ አነባለሁ። talking to God, the Holy Spirit talking to me. እግዚአብሔርን አናግረዋለሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ወደ እኔ ይመጣል። So I began to walk on the way of the Lord ስለዚህ by His grace. ልከተለው የምፈልገው በእግዚአብሔር ጸጋ የእውነተኛውን መንገድ ነው። And some of you might be here today. ዛሬ አንድ ነገር የምለው You've been going to church. ወደዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ልትመጡም Your ትችላላችሁ። parents brought you up in the way of the Lord. ቤተሰቦቻችሁም ወላጆቻችሁም ደግሞ እግዚአብሔርን ያውቃሉ። But maybe you have not had a personal encounter with Jesus. ስለዚህ በግላችሁ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ቁርኝት Maybe you need to go on your journey with God in a unique way. ስለዚህ እናንተ በምትፈልጉት መንገድ አይደለም ወደ እግዚአብሔር መንገድ የምትሄዱት። Your journey on the way to greatness with Jesus is going to be you and Jesus alone. ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር የታላቅነቱን መንገድ ኢየሱስን ይዛችሁ በምትሄዱ ጊዜ ነው ለእናንተ ጠቃሚ የሚሆነው። We cannot walk with Jesus in a group. ስለዚህ በግሩፕ ደግሞ ከኢየሱስ ጋር የምናደርገውን መንገድ No. አይደለም። You have to walk with Jesus, you and Jesus alone. ስለዚህ አንተና እናንተ እና ኢየሱስ ብቻ ናችሁ በአንድ መንገድ ላይ የምትሄዱት። You can be in the same church, you can be in the same choir, you can walk together to church, but you must walk with Jesus alone. ስለዚህ በጋራ ወደ ቤተ ክርስቲያን እንሄዳለን፣ በጋራ ቤተ ክርስቲያን እናመልካለን፣ በጋራ ኳየር እናገለግላለን። ነገር ግን የምንሄደው ምንድን ነው? ከኢየሱስ ጋር ነው። It's a one-on-one journey. ስለዚህ ከኢየሱስ ጋር ያለን ጉዞ That reminds me of this story. ይሄ እንግዲህ የኔ ታሪክ ከኢየሱስ ጋር ነው እንጂ ከቤተሰቦቼ ጋር ካለው ጉዞ አይደለም። That was 1988, I think. 1988 በእነሱ አቆጣጠር ማለት ነው። You know, in A level, I was in advanced level. ስለዚህ ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ነበር ያለሁት። And we pray for this few people ከጥቂት ጓደኞቼ ጋርም in my fellowship. ህብረት አደርጋለሁ። So to be baptized in the Holy Spirit. ስለ መንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ መሞላትና መጠመቅን The story is very unique. That's what I'm sharing with you. ስለዚህ አንድ ዩኒክ የሆነ አንድ መልካም የሆነ ነገር ለእናንተ ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ። So the other people got baptized in the Holy Spirit. በምትጠመቁ ጊዜ ስለ መንፈስ ቅዱስ I was 20 then. I was 20 then in 1988. በ1988 እንደዛ አይነት ሙከራ አድርጌያለሁ። I think I've given you enough clue to get that I'm still a very young man. ይሄ ረጅም ሰው እንዴት አድርጎ የመንፈስ ቅዱስን እንዴት እንትን ይላል I የሚል still have many decades in good health and strength of God to go. ስለዚህ ያን If Christ dies. I still have many good decades to go if Christ to serve the Lord if Christ dies. አሁን ኢየሱስን ለማገልገል አሁን ያ ምን አይነት ብቃት ይኖረኛል?
So this young man did not get baptized, and I asked him why. What happened? ስለዚህ መጠመቃችንና ተጠምቀን በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቀን ምንድነው የኛ ጥቅማችን? So I asked him, are you born again? እንደገና ደግሞ ምን ይላሉ? እንደገና ተወልደሃል ወይም አዲስ ፍጥረት ነህ? And I said, have you given your life to Jesus? እኔ በኢየሱስ ክርስቶስ አምናለሁ። He said, yes. አዎ። I said, how do you know? እንዴት አወቅ? He said, oh, my father is a pastor, we pray in our house. ስለዚህ የኔ ቤተሰብ የኔ አባት ፓስተር ነው፣ በቤት ያገለግላል፣ አገለግሎኛል። I said, young man, you're not born again. እንደገና መወለድ አለብህ፣ የቤተሰብህ አይደለም። Your father being a pastor and pray in your house doesn't make you know Jesus. ስለዚህ አባት የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ሆነ እንጂ አንተ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስን አላገኘኸውም ማለት ነው። Your father being a pastor and you pray in your house doesn't make you born again. ስለዚህ አባት ፓስተር ነው፣ በቤት ውስጥ ይጸልያል፣ አሁን ጥሩ ነው። ነገር ግን አንተ ገና ምንም ነገር ስላላገኘ ምን ማለት አለብህ? መጠመቅ አለብህ ወይንም ኢየሱስን መቀበል አለብህ። It must be a personal encounter one-on-one with Jesus. ስለዚህ እኔ አንድና አንድ ከኢየሱስ ጋር አለኝ ግንኙነት። That is the reason I'm sharing the story with you. ስለዚህ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ወደ እናንተ የላከኝ ይሄንን ነው። Maybe some of you have that kind of experience. Maybe some of you have the same kind of experience. ስለዚህ Now, ምናልባት እናንተ ብዙ ልምዶች ይኖሯችኋል። you need to have personal experience, encounter with Jesus. ስለዚህ ከኢየሱስ ጋር ያላችሁ የግል ቁርኝትና የግል ህይወታችሁ ምናልባት ጠንካራና ግንኙነታችሁ በጣም የጠበቀ ይሆናል። That will begin your journey to greatness with Jesus Christ. ስለዚህ ዛሬም ያንን የታላቅነትን መንገድ ይዘን እንድንሄድ ነው። That will make you a child of God. Amen. እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። Today we're speaking on increasing greatness. ዛሬ ዛሬ የምናየው ነገር እንዴት አድርገን ነው ታላቅነትን የምንጨምረው? So there's something called increasing greatness. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ወይንም ወንጌላችን ወደ ትልቅነት የሚያመጣን ከቃሉ ጋር የተነሳ ነው። The Bible says the path of the righteous መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ቅድስና ሲናገር is as a shining light የሚያበራ ነው ይላል። that shine brighter and brighter ስለ እያበራ የሚሄድ ነው until the perfect day. ያን መልካም ቀን። So our walk with God, our walk, አሁን ወደ በሩ እንሄዳለን። there must be an increasing light daily, always. ስለዚህ የኢየሱስ ብርሃን ሁል ጊዜ ያየን እንሄዳለን። That is what will make your path to be filled with greatness. ያ ነው እንግዲህ ወደ ታላቅነት የሚወስደን The light of Christ. የኢየሱስ ብርሃን። Jesus said in John chapter 14 verse 6. መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችኋል? መጽሐፍ ቅዱስ John 14:6. No, you don't have to open the time. John 14:6. John chapter 14 verse 6. መጽሐፍ ቅዱስ ከያዘን የያዛችሁ ታነባላችሁ። እሱ ልናገር ነው የሚለው 14 ላይ 6 Jesus says, "I'm the way, the truth, and the life." መንገድ ያዙ። He will lead the way to fulfillment in your life. በህይወታችሁ ላይ እውነተኛ መንገድ ኢየሱስ ነው። እሱን ይዛችሁ ወደ ስኬታችሁ ትሄዳላችሁ። Jesus is all you need. ኢየሱስ ይፈልገናል፣ እኛም እንፈልገዋለን። Receiving instruction from him is all you need. በምትፈልጉት ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ይገኛል። Joseph, you know the story of Joseph? ስለ ዮሴፍ ታሪክ ታውቃላችሁ? Joseph was taken as a slave to Egypt. Joseph was taken to Egypt as a slave. ስለዚህ ዮሴፍ በባርነት በግብጽ ነበረ። He was a slave in Egypt. በግብጽ ባሪያ ነበረ። So he was bought by a man called Potiphar. He was bought by a man called Potiphar. በሚኖርበት በዛ በግብጽ በሚኖርበት ጊዜ ማን የሚባል ነው? Joseph was sold to Potiphar. Joseph
Joseph was sold as a slave to Potiphar. ዮሴፍ በግብፅ ላይ በባርነት እዛ ሲኖር So Joseph was in that house. ዮሴፍ በዛ ውስጥ አለ። The Bible says Joseph was a prosperous man. ዮሴፍ የበለጸገ ሰው ነው። How can you be a prosperous person and still be a slave? እንዴት ይሄ ባሪያ በዚህ በሀገራችን ላይ እንዴት ባሪያ ሆኖ የበለጸገ ሰው ይሆናል? How can you be a prosperous person, successful, prosperous person as a slave? እንዴት ይሄ ባሪያ ነፃነት የሌለ በነፃነት ውስጥ ያለ ተይዞ ያለ ነፃነት የሚገባው ሰው እንዴት የበለጸገ ሰው ይሆናል? እዚህ He wasn't just a servant. ይሄ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። He was a slave. ግን ባሪያ ነው። Slave is lower than being a servant. ስለዚህ እሱ ያነሰ ዝቅ ያለ ባሪያ ስትሆኑ በጣም ዝቅተኛ ሰዎች ነው። The Bible called Joseph a prosperous man. ስለዚህ ዮሴፍ የበለጸገ ብልጽግና ያለው ሰው ነው። It's in your Bible. ዛሬም እንደዚሁ ነው። Why was Joseph a prosperous man as a slave? ለምንድን ነው ዮሴፍ ምንድነው የበለጸገ ሰው ያደረገው? እሱ ባሪያ ቢሆንም ከእግዚአብሔር ጋር ያለው The Bible says for God was with him. ምክንያቱም እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር አለ። Because God was with him. ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ። So God in the life of Joseph made him a prosperous man. ስለዚህ ዮሴፍ ከእግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ስላለ እግዚአብሔር ዮሴፍን በዛ በግብፅ ምድር የበለጸገ ሰው አደረገው። Joseph was not prosperous because he got to the palace and became the prime minister. ይሄ እንግዲህ አሁን ዮሴፍ በባርነት ሄዶ እዛ ደግሞ ሚኒስተር እንዲሆን ያደረገው But Joseph was as prosperous even as a slave. እዛ ባለጸጋ ነው፣ እንደገናም ደግሞ ባሪያ ነው። Because God was with him. ምክንያቱም እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ። What you are becoming now, አሁን ወደኛ እንምጣና who you are now, የምትፈልጉትን ነገር how you take God now, እግዚአብሔርን አሁን ስትፈልጉት your heart condition now አሁን የእናንተ ልብ ደግሞ እግዚአብሔርን will determine where you are going. ወዴት እንደምትሄዱ ኢየሱስን አውቃችሁ። So don't joke with our being here today. ስለዚህ ዛሬ መቀለድ ይበቃል። Joseph has been prosperous as a slave. ዮሴፍ የበለጸገው በባርነት ነው። So that prosperity continued with him and that prosperity took him to the palace. ስለዚህ ያ የዮሴፍ ባርነት እና ያ የዮሴፍ ባለጠግነት የትም አልቀረም፣ ቤተ መንግስት ድረስ ገብቷል። አሜን። The fear of God in your heart today, ዛሬ እግዚአብሔር በእናንተ ልብ ውስጥ the love for God in your heart, ያንን የእግዚአብሔርን መንገድ ረስታችሁታል። no matter what your journey looks like, ስለዚህ የምታዩት ፊት ለፊት ላይ የምታዩት ነገር whether there is rain, whether there is drought, whether it's full of water, whether it's not full of water, whatever it looks like, የምታዩት በዚህ ባጠገባችሁ ላይ የምታዩት ይሄ የሞላውን ውሃ የድርቁን ምኑን የምታዩት ኢየሱስን make sure you stay on the way with Jesus. እርግጠኞች ሁሉ በኢየሱስ መንገድ ናችሁ ወይ? Remember I told you it's a journey of one person with Jesus Christ. ያ አንድ ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ትክክለኛውን ማንነቱን ይዞ መቅረብ አለበት። Anybody who's a twin here? Anybody who's a twin here? Twin. ቱሚን የሆነ ሰው አለ እዚህ መንታ? Okay, okay. Whether you are a twin or not, ሁለት መንታ ሆናችሁ የተወለዳችሁ ልጆች ካላችሁ ነው። ከሌላችሁ ችግር የለም። whether you are a twin or not, መንታም ሁኑ አትሁኑም your journey in life will be individual. The only peculiar to one person. ስለዚህ ቱሚን ባትሆኑም መንገዳችሁ ግን አንድ ነው። If that is the case, ያ ምክንያቱም የራሳችሁ ምክንያት አለ። how much more with your journey with God? ስለዚህ ያ የራሳችሁ ትክክለኛው ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ መንገድ ነው። Whether your parents are pastors or not, ስለዚህ ምናልባት መጋቢ ብትሆኑ whether your sister is is an evangelist or pastor or not, ምናልባት እህታችሁ ወንጌላዊ ትሁን ወይም ፓስተር ትሁን whether you live in the church at your house or not,
Jesus be in your heart and lead the way is the most important thing. ስለዚህ ኢየሱስ ብቻ ነው የእናንተ የህይወታችሁ መንገድ። When Jesus has his way in your heart, ኢየሱስ ወደ ትክክለኛው የኢየሱስ መንገድ በህይወታችሁ በልባችሁ ላይ ካለ you are truly and surely on your way to greatness. ስለዚህ ያ ወደ ታላቅነት ያለምንም ችግር ያደርሳል። I'm not saying everything will be rosy. እኔ ሮዚ ብዬ ልላችሁ አልፈልግም። But I can assure you one thing. አንድ ነገር ግን ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። That you always have the victory. ያም አንድ ድል ነው። When you stay with Jesus and do not let anyone confuse you. ምንም እናንተን የሚረብሻችሁና እናንተን ሌላ የሚረብሻችሁ ነገር ባይኖርም ከእግዚአብሔር ጋር ግን ከቆማችሁ I can say I've proven it, I've seen it, that young people today can be affected and influenced greatly with peer pressure. ስለዚህ በእናንተ አካባቢ ያሉ ሰዎች ጓደኞቻችሁም ጎረቤታችሁም አብረው ያሉ በእናንተ ላይ ተጽዕኖ ቢፈጥሩባችሁ እንኳን Yes, I've seen that. ያንን ተጽዕኖ ሁሉ የምታልፉበት Because God has made me a vessel, minister and mentor for young people. ስለዚህ ወጣቶች ወይንም እነዚህ ትልልቅ አገልጋዮችም So I want to advise you, ሊመክሯችሁም ይችላሉ። do not yield to peer pressure. ግፊት ሊያደርጉባችሁም አይችሉም። Oh, everybody is doing it. ምንድን ነው የምታደርገው ብለው ቢሉ እንኳን You're not the first person to, are you the only one that's born again? They can tell you or they may tell you. ስለዚህ አንተ እንደዚህ ነው እያሉ ተጽዕኖ ለመፍጠር በህይወታችሁ ላይ But stay with Jesus. But stay with Jesus. ያ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ግን ያላችሁ Okay, yes, my story. ወደ ታሪኩ እንመለስ። Why are we going here and there talking about Jesus to young people? ዛሬ ወደዛ ወደዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው እንትን የምንለው? In 2010, በ1920 the Lord Jesus Christ appeared to me ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኔ መጣ። and he told me the following. ለመከተልም ወሰኑ። He told me in that vision, እንደዚህ አለኝ፣ let us now begin to preach to all children. ስለዚህ ስለ ሁሉም ልጆች ትጸልያለህ አለኝ። Of course, it wasn't talking about 5-year-old children or 2-year-old children. ለሁለት ዓመት ለአምስት ዓመት ልጆች He's talking about young people like you. ስለ ትልልቅ ለእንደናንተ ላሉ ወጣቶች He's talking to young people, teenagers, youth, young adults. ለቲኔጀሮች እንደዚህ ለወጣቶች ያው እንድጸልይ And that's the mandate the Lord has given to us about 16 years ago now. ስለዚህ ረጅም ጊዜ ነው እንግዲህ ያ ከሆነ And that's why, like Paul says, I will not be disobedient to the heavenly vision. ያ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ያለኝ አመለካከትና በዛ አደርጋለሁ ብዬ ያስብኩት And that's why by God's grace, whatever it takes, we got to do what Jesus commanded. በእግዚአብሔር ጸጋ ለመሞከር በኢየሱስን ጸጋ ፈልግ ነበር። Or what he has ordered and mandated me. ስለዚህ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን የተናገረኝና ያዘዘኝ? I'm sharing that with you to reinforce that and to let you know. ስለዚህ ያንን ዛሬ ለእናንተ ሼር ማካፈላችሁና ለነገራችሁ የምፈልገውና ልጫናችሁ የምፈልገው ነገር that Jesus has you in mind. ስለዚህ ኢየሱስ በእናንተ አእምሮ ውስጥ And was keeping in your heart as well. እንደገና በልባችሁ ውስጥ እንድትይዙት ነው። Hallelujah. ሃሌሉያ። Glory to God. እግዚአብሔር ይባረክ። I have so much to cover, but we'll continue tomorrow by God's grace. As the Lord helps us. Oh no. Okay, glory to God. Okay. So Joseph was an example for us. ዮሴፍ Was an example for us. ስለዚህ ዮሴፍ ለኛ ትልቁ ምሳሌያችን ነው የሚሆነው To learn from. የሚመራን Or is it to learn from? To learn from. ከዮሴፍ ህይወት የምንማረው To emulate. የምናየው And to be guided by his lifestyle.
ስለዚህ የሚመራን በትክክለኛው መንገድ የሚመራን because he was a young guy too when he was going through all those things. ስለዚህ ወጣቶች በተለያየ መንገድ እንጓዛለን ሌላ ነገር ፍለጋ So we all as young people with the challenges and everything left and right. ስለዚህ ወጣቶች ገድህን አስተምረን So to be taught in that way of the Lord, you must come to the family of God. ስለዚህ የእውነቱን መንገድ ባወቅን ጊዜ ወዴት እናለን? ወደ እግዚአብሔር You must be sure and know that God is your father. ስለዚህ እግዚአብሔር የእናንተ አባት እንደሆነ ታውቃላችሁ። Some of us still have parents, some of us don't have. Some of us still have parents, some of us don't have. ስለዚህ በእናንተ ያለው ምንድነው የምትካፈሉት የሚለውን Some have mothers, some don't have. ግማሹን እዛ ግማሹን እዚህ አለ። Some have fathers, some don't have. በዛ ግማሽ አምላክ አባት በዚህ ግማሽ አባት የሚመናገር But the most important thing is that አንድ አስፈላጊ የሆነው ነገር have God as your father. ያ እናንተ የምትካፈሉት When God is your father, እግዚአብሔር የእናንተ መንገድ ከሆነ it takes care of all that concerns you. ስለዚህ በእናንተ ላይ ያለውን ኃላፊነቱን ሁሉ ይወስዳል። It takes care of your life now and the future. በህይወታችሁ ላይ ዛሬ ላይ እና ወደፊትም ያለውን የህይወታችሁ ነገር It እሱ will ይወስዳል። teach you the way to go in life. ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ የትኛው መንገድ እንደምትሄዱ ያስተምራችኋል። Remember, you have enrolled in his family. You have come to be a member of his family. ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የምትሆኑት That is if you will make a choice for him today. ዛሬ የሚለውጣችሁ ትራንስፎርም የሚቀይራችሁ ነገር ነው። So if you make a choice for him ስለዚህ እሱ ምርጫችሁ ካደረጋችሁ to be a member of his family, የእሱ የቤተሰብ አባል ከሆናችሁ to enroll in his class, እዚሁ ክፍል ውስጥ ከገባችሁ to be on the way to greatness, በዚህ በታላቅነት መንገድ ውስጥ ካላችሁ they will teach you how to achieve greatness. ስለዚህ በህይወታችሁ ላይ ስኬታማ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። They will make you prosperous like Joseph. እንደ ዮሴፍ የበለጸገ ትሆናላችሁ። Because God will then continue to be with you. ምክንያቱም ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ጌታ ከእናንተ ጋር ስላለ ማለት ነው። If you make decision for him from today. ዛሬ ወስኑና ይህንን ጌታ በትክክለኛው መንገድ ሂዱ። So greatness is taught. ስለዚህ ታላቅነት ትምህርት ነው። Greatness is taught. የታላቅነት ትምህርት Nobody stumbled into greatness. ስለዚህ ማንም ወደ ታላቅነት ሊወስዳቸው አይችልም። Greatness is a decision. ታላቅነት ምንድነው? ውሳኔ ነው። You arrive in greatness because you make a strong choice for something. በህይወታችሁ ላይ ይሄንን ታላቅነትን ስትወስኑና በሱ መንገድ ልትሄዱ ስትሉ ነው። Everything in life is taught. ስለዚህ በዚህ አካባቢ ላይ ያለ በማንኛውም በህይወታችን ላይ ማለት ነው You are taught to eat, you are taught to sit, you are taught to stand up, to walk, to write, to read. ስለዚህ ያኛው ተጽዕኖ እያደረገብን እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እያለ በእኛ ላይ ጫና ይፈጥራል። Taught to dress up, taught to drive, taught to everything you are taught. ስለዚህ ሁሉንም ነገር በዛ አካባቢ ላይ ታያላችሁ። So why wouldn't you be taught to achieve greatness? ያ የመጽሐፍ ቅዱስ ግን ስለ ታላቅነት የሚነግረን And the way to be taught is to enroll in the family, as I've told you. ስለዚህ የእግዚአብሔርን መንገድ የምንመራውና በእውነት የምንሄደው And I will encourage you, as I've said before, when we make the request, be decisive, be determined in your heart to enroll in that family, in the classroom of greatness. ስለዚህ ያንን በታላቅነት መንገድ ለመሄድ ያንን የእናንተ ልባችን የሚያውቀው ነገር መሆን አለበት። When you make the choice for the way of Jesus, ያንን የምንወስነው ለታላቅነት የምንወስነው የራሳችን ውሳኔ every other choice in life will be nothing. በህይወታችን ላይ ሌላ የምንመርጣቸው ነገሮች ይኖራሉ። I'm saying every other choice we make in life will be based on the choice or be judged by the choice you made for Jesus. በውጪ የምትፈልጉት ምርጫችሁ ደስ ሊያሰኛችሁና ጥሩ ነው ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግን ከኢየሱስ ክርስቶስ መንገድና ምርጫ አይበልጥም። So when you have chosen the way of Jesus,
ለምንድን ነው ይሄንን የኢየሱስን መንገድ የምትመርጡት? Every other way out there ሌላ መንገድም እኮ አለ በወዲያ will not be considered if it does not go with the way of Jesus. ያ የእግዚአብሔር መንገድ አይደለም፣ የኢየሱስ መንገድ አይደለም። And moreover, በብዙ everything concerning your life will be taken over by the Jesus way. በሕይወታችሁ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርገውን ያንን by Jesus lifestyle, በኢየሱስ ክርስቶስ by Jesus instruction, በኢየሱስ ክርስቶስ by Jesus blessings, በኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ by Jesus promises. በኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ These are all found in the way to greatness. ያ ይሄ ነው ወደ እናንተን ወደዚህ የሚያመጣችሁ። You can see that Joseph has been prosperous even before he got to palace. ዮሴፍ በልጽጎ ወደ ቤተ መንግስት እንዲገባ ያደረገው ይሄ እውነተኛው መንገድ ስለሆነ ነው። So what you are becoming now? ስለዚህ ምንድነው የምትፈልጉ የምትሉትና ወደ የምትመጡት? Who you are becoming now? ወዴት ነው የምትመጡት? The choice you are making now የእናንተ ምርጫ ምንድነው? must be toward and guided by the Jesus way. ይሄ የእናንተ ምርጫ ዛሬ የኢየሱስ መንገድ ሊሆን ይችላል። Psalm 71, as we're trying to spell us thing. Psalm 71. መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 71 Greatness in Jesus will be taught. You will be taught greatness in Jesus when you come on the way of Jesus. ታላቅነትን የምናገኘውና የምናየው ወደ እግዚአብሔር መንገድ ስንመጣ ብቻ ነው። You will be taught how to achieve greatness when you come on Jesus way. የእግዚአብሔርን መንገድ ይዘን ስንመጣ ብቻ ነው ያንን የታላቅነትን መንገድ የምናውቀው። I appreciate your rapt attention. ስለ ጸጥ ብላችሁና እንደዚህ ሆናችሁ ስለምታደምጡኝ አመሰግናችኋለሁ ይላል። I appreciate your concentration. ትኩረታችሁን አደንቃለሁ። Thank you. አመሰግናለሁ ይላል። Psalm 71. 71 I will read from verse 17. 17 ላይ Oh God, እግዚአብሔር thou hast taught me from my youth. Oh God, thou hast taught me from my youth. Psalm 71 verse 17. Oh God, thou hast taught me from my youth. አምላኬ ከታናሽነት ጀምሮ አስተማርከኝ። Bible said, teach me. እስከ ዛሬም ድረስ ተምሬያለሁና እማራለሁ። Oh God, thou hast taught me from my youth. Just that. በልጅነቴ ከታናሽነቴ ጀምሮ አስተማርከኝ ይላል። Bible said, teach a child in the way he will go. መጽሐፍ ቅዱስ ልጆች በመንገዱ እንዲሄዱ And when he is old, he will not depart from it. በታላቅነትና ጊዜያቸውም Remember the Lord your God. አስታውሱ እንግዲህ እግዚአብሔር የሚናገረውን In the time of your youth. በወጣትነት ጊዜያችሁ That's Ecclesiastes chapter 12 verse 1, I believe. We'll just continue it. We're not opening it. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember the Lord your God in the time of your youth. ስለዚህ አምላኬ ከታናሽነቴ ጀምሮ አስተማርከኝ እስከ ዛሬም ታምራትን እናገራለሁ። The time of our youth is so essential. ውስጣችን ባለው ነገር If I could say it's the most essential stage of somebody's life. በሕይወታችን ላይ የእግዚአብሔር ህልውና The age 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30. 16 ሲሆን 17 ሲሆን እስከ 24 እድሜያችን ድረስ Those age brackets is like the formation of an individual's life. ይሄ በግላችን ባለን ህይወት ላይ ያለው የዚህ እድሜያችን ይሄ የትኩስነት ወጣትነት ጊዜያችንን ማለት So what a child is going to be from at least from 14 to like 30, you must have been on that path. ከ14 እስከ 18 እድሜያችን ላይ If somebody misses that stage, it might be difficult to change that life again. ይሄ
ከ14 እስከ 18 ያለን ህይወት ብዙ ተግዳሮቶችና ብዙ ውጣ ውረዶች ያሉ የኛም የራሳችን የወጣትነት ጊዜያችን የሚታገለን ነው። No wonder the Lord saying, let us now begin to preach to all children. ያንን በዛ ጊዜ ይሄንን ወጣቶችን we must catch them young. ያ ወጣቶች በጣም በዛ እድሜ ያሉ ወጣቶች ጠንካሮች so that their path in life can be shaped by the Lord and become prosperous. ስለዚህ ያንን የወጣትነት ጊዜ ሲይዝ ነው እግዚአብሔር እኛ ባለጠጎች የምንሆነው። Oh God, thou hast taught me from my youth. እስካረጅም እስክሸመገልም ድረስ ለሚመጣው ትውልድ ሁሉ ክንድህን ኃይልህንም ጽድቅህንም እስክናገር ድረስ አቤቱ አትተወኝ። Oh God, thou hast taught me from my youth. Just that. አትተወኝ። Oh God, thou hast taught me from my youth. አስተምረኝ በወጣትነቴ በዚህ ጊዜ አስተምረኝ። So to be taught by God, you must come to Him. እግዚአብሔር በሚያስተምረን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ነው የምንመጣው። To be taught by God, you must come to His presence. ከእግዚአብሔር የምንማር ከሆነ በእግዚአብሔር ስንማር ወደ እሱ ህልውና እንመጣለን። For God to be your teacher, you must be in the presence of your teacher. ስለዚህ አስተማሪዎቻችሁ ሲያስተምሯችሁ ወዴት ነው የምትመጡ? ወደሚያስተምሯችሁ ሐሳብና ፈቃድ ነው የምትመጡ። And the way to do that is to be a member of the family of God. ስለዚህ ያም ምንድነው የእግዚአብሔር ቤተሰብ እንድትሆኑ ነው የሚያደርጋችሁ። Our parents teach us this, they thought of this, they thought of that. አስተማሪዎቻችን ይሄኛውንም ሲያስተምሩ የኛውንም ሲያስተምሩ But all of us know that our parents cannot teach us everything. Yes or no? All of us know that our parents cannot teach us everything. Yes or no? ቤተሰቦቻችን ሁሉንም ነገር ያስተምሩናል። So እየጠየቀ ነው። ሁሉንም ነገር ያስተምሩናል። So we learn different things from different places. In the classroom, in our school, from the other people, our teachers, and so on and so forth. ከአስተማሪዎቻችን እንማራለን፣ ከጓደኞቻችን እንማራለን፣ ከአካባቢዎቻችን እንማራለን። በምናያቸው ነገሮች ነው የምንማረው እንጂ ቤተሰቦቻችን ሁሉንም ነገር አስተምረው አይጨርሱም። So Jesus is the only one that will teach us everything our life needs. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወታችን ላይ እሱ እውነተኛው አስተማሪያችን እሱ ነው። So I'm introducing to you the teacher of all things. አስተማሪዎቻችሁ ሁሉንም እኔም እንደዛው ነው። Is the Lord alone that can teach you that? እንደ ጌታ እኔ እንደዛ አድርጌ አላስተምራችሁም። I must start now. ግን አሁን ጀምራለሁ። You must come to that class of Jesus. ያ አሁን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍል ትገባለህ። Teach your life as you stay on the way of greatness. ያንን ስትማሩ ወደ ታላቅነት መንገድ ትመጣላችሁ። As you go or stay on that way, it will teach you how to achieve that greatness. ስለዚህ ይሄንን ስትማሩና በዚህ ትምህርት ላይ ስትቃኙ ወደ ታላቅነት መንገድ ትገባላችሁ። It will prosper your way. ያ የብልጽግና መንገድ ነው። It will make you to have a future that is sure. ያ ወደፊት ላለው ነገራችሁ እርግጠኞች የምትሆኑበት ነው። And it must start now. ያ ደግሞ አሁን ነው። So when I'm making that request, I want to respond positively. አሁን አንድ ነገር ብጠይቃችሁም ያንን የምትመልሱልኝ በመልካም ጎኑ ነው። If you are not a member of that family yet, የዛ ቤተሰብ አባል አይደላችሁም። I made that decision over 40 years ago. 14 ዓመት እድሜ ከሆነ And God has been faithful. እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። He's been keeping us and He will keep us to the end. ይጠብቃል፣ በእጁም ይይዛል። And I prophesy over you that He will do the same thing in your life in Jesus' name. እኔ አንድ ነገር ልናገርና ልተነብይ የምፈልገው እግዚአብሔር በእናንተ ሕይወት የሚሰራው ስራ አለ። That the grace of God that I enjoy, የእግዚአብሔር ጸጋ ደስተኞች እንድትሆኑ that the encounter of God that I've experienced, ያንን ከውስጣችሁ ጨለማውን አውጥቶ ይጥላል። that you will experience same and even much more in Jesus' name. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እላለሁ ከእናንተ ላይ ያለው ማንኛውም ወጥቶ በእግዚአብሔር ትክክለኛው መንገድ እንድትሄዱ እመኛለሁ። If you will open your heart. ልቦቻችሁን ከከፈታችሁ Bible says
መጽሐፍ ቅዱስ if you be willing and obedient, ያ if you be willing and obedient, ምናልባት መልካም ፈቃዳችሁ ሆኖ ስትጀምሩ you will hear the good of the land. ወደ መልካም መንገድ ትሄዳላችሁ፣ ወደ መልካም ስፍራ ትሄዳላችሁ። So be willing today. ዛሬ ፈቃደኞች ሁኑ። Be obedient today. ዛሬ ክፍት ሁኑ። And your life will never remain the same again. ስለዚህ ይሄ የተበላሸ ህይወት እንኳን ቢኖር ይሄ ህይወት ሁለተኛ አይበላሽም። Oh God, thou hast taught me from my youth. ስለዚህ እግዚአብሔር በወጣትነቴ በዚህ ጊዜ አስተምረኝ በምንል ሰዓት ላይ ከታናሽነት ጀምሮ ያስተማረንን ጌታ Oh God, thou hast taught me from my youth. ከታናሽነት ጀምሮ ያስተማርከኝ እንላለን። So you can say the same thing if you will allow him in your life. ስለ አንተ በእኔ ህይወት ላይ በዚህ በወጣትነቴ ህይወት ላይ ስራ You እንላለን። can say the same thing if you will allow Jesus in your life. ፈቃደኞች ሆነን ኢየሱስን በህይወታችን ላይ ስናገር ነው He will teach you always. ያስተምራችኋል፣ He will ይመራችኋል፣ make your path filled with greatness. ወደ ታላቅነት ደግሞ ከፍ ያደርጋችኋል። I have to fast forward. ወደፊትም I ያስኬለናል። have to move faster, to verse 1. አሁን ወደ ኋላ እንመለሳለን። Thou shalt increase my greatness. You will increase my greatness. ያንተን ታላቅነት አሳየኝ። You will increase my greatness. ያንተን ታላቅነት አሳየኝ። God wants to increase you. ይጨምራል በእናንተ ህይወት ላይ። That is what will happen to you when you join him on the way. ያንን የሁለተኛውን መንገድ ስትቀርቀርና ስትገቡ Christ is the way to greatness. ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እውነተኛው መንገድ ይመራል። He's the one that will teach you about greatness. ያ ወደ እውነተኛው መንገድ ያስተምራችኋል። So come to enroll in that classroom of greatness. ወደ ታላቅነት ክፍል ኑ። You will increase my greatness. አምላኬ እስከዛሬ ታምራትን እናገራለሁ። You can see አትተወኝ። you will increase my greatness. በህይወቴ ላይ ጨምር። You can see from verse 17 that says, ታላቅነቴንም ልናገር። Oh God, thou hast taught me from my youth. የኔን ወጣትነት አንተ በዚህ ወጣትነቴ ላይ አንተ አስተምረህ ስራኝ። So we can see two things. ሁለት ነገሮችን እናያለን። He has been taught. ያስተምራል። Now he's increasing in greatness. ወደ ታላቅነት ደግሞ ከፍ እንድንል He ያደርጋል። was taught by God. በእግዚአብሔር ያስተምረናል። And God gave him greatness. ታላቅነትን ይሰጠናል። And increased his greatness. የእሱን ታላቅነት ደግሞ በእኛ ላይ ይጨምራል። That can be your experience as well. ይህንን በእንትን መረዳት አለብን። So that can be your experience as well. ይህንን ነው በቅንነት እንመለከታለን። That can be your testimony as well. ይሄ ምስክርነት ለእናንተ as you allow Jesus the way in your life. በህይወታችሁ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል When you shun, when you put your eyes away from other choices. አይኖቻችሁን ከሌሎች ምርጫ ላይ በምታነሱ ጊዜ When you put your eyes on the Lord Jesus alone. አይኖቻችሁን ብቸኛ ወደ ሆነው ጌታ ስታዩ ስትመለከቱ How do you walk in the way on the road? በመንገድ ላይ ስትራመዱ Do I walk on the road doing like this? ወደፊት በምትሄዱ ጊዜ ወደፊት መሄዳችሁን ማየታችሁን ትታችሁ ወደኋላ እንደዚህ ያላችሁ ነው የምታዩት ወይ? Nobody does that. እንደዛ ያደርጋለን። That person will stumble, will fall. ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በምንሄድ ሰዓት ላይ ምን እንሆናለን? እንወድቃለን። So you must follow Jesus on the way, looking unto Jesus. እንዳንወድቅና ወድቀን እንዳንቀር ትክክለኛውን መንገድ የኢየሱስን መንገድ እያየን እንሄዳለን። If you are willing today, ዛሬ ምላችሁ make your choice for him. ምርጫችሁ ኢየሱስ ይሁን። Choose the way to greatness. ምርጫችሁ ወደ ታላቅነት መንገድ የታላቅነት መንገድ ይሁን። Choose the way to a future of fulfillment. ወደፊት ላላችሁ ነገር ምርጫችሁ ወደፊት ያለውን ነገር የምታዩበት ይሁን። Choose and make the option that will secure your future.
የደህንነቱ የተጠበቀ የእናንተ ህይወት ወደፊት እንዲኖራችሁ ምርጫችሁ ያ ይሁን። And you put off your eyes from any other thing. ከፍ ብሎ ከሚታየው ነገር ይሄ የእናንተ የምትሄዱበት መንገድ እሱ ምርጫችሁ ከፋሉ ያሳያችሁ። And I can assure you as you choose him today. አሁን ያሳየዋችሁ ምርጫ As you make him the Lord of your life today. ዛሬ በህይወታችሁ ላይ ጌታ As you give him permission for your life today. ዛሬ ፈቃድ ይጠይቃል። Your life will never remain the same again. እንደገና ይሄ ህይወታችሁ አይወድቅም። How will it be so great in life? How will it be so beautiful in life? እንግዲህ በህይወታችን ላይ ብዙ በጣም ቆንጆ የሆነ ነገር አለ። That will have somebody with you always. ሁል ጊዜ ደግሞ ያ ነገር ከኛ ጋርም አለ። To reveal to you everything. ያ ደግሞ አይበልጥም። To teach you about everything. ሊያስተምራችሁም አይችልም። And it's Jesus. ኢየሱስ And has given us the Holy Spirit. መንፈስ ቅዱስ Who will teach us all things. የሚያስተምራችሁ Who will reveal all things. ሁሉንም ነገር Who የሚያቀርብላችሁ will be our teacher forever. ለዘላለም ደግሞ የሚያስተምረን But you must choose him today. ዛሬ የምትመርጡት ምርጫ ነው። But you must make the choice for him. ምርጫችሁ ደግሞ እሱ ይሆን። So it's your choice that makes all the difference. ከሌላው ምርጫ ይሄኛው ምርጫ ደግሞ ይለያል። It's your choice that's the most important in this. ሌላው ይሄ ከሌላው ከምትፈልጉት ምርጫ ይሄ የበለጠ ነው። Bible says, መጽሐፍ ሲናገር if you hear his voice, ይሄንን ድምፅ ሰምታችሁ do not harden your heart. ልባችሁን አትዝጉ። I want to be on your feet. በእግሮቻችን እንቆማለን። Every eye closed. አይኖቻችንን እንጨፍናለን። Every eye closed. ሁላችንም አይኖቻችንን You እንጨፍናለን። hear the word of God. You hear the word of God. የእግዚአብሔርን ነገር የሰማችሁ It's a call to greatness. ታላቅነት ጥሪ It's a call to greatness. የታላቅነት ጥሪ It's a call to an increasing greatness. ታላቅነትን የሚጨምርላችሁን I want you to close your eyes. Don't look around. አይኖቻችሁን አትክፈቱ። አይኖቻችሁን ጨፍናችሁ። Jesus is here. Jesus is here. ኢየሱስ እዚህ አለ። And he's waiting for you. He's waiting for you ኢየሱስ እየጠበቃችሁ ነው። to make a decision of a lifetime. በሕይወታችሁ ላይ እንድትወስኑ እሱ እየጠበቃችሁ Make ነው። the most important decision for your greatness. ለታላቅነት እሱ እየጠራችሁ ነው። So if you are here today, ዛሬ you need to enroll into the family of God. ዛሬ የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤተሰብ ሆናለሁ ለምንል You have not received him as your Lord and Savior. ኢየሱስ ክርስቶስን አልተቀበልኩትም እንደሚባለኝ አልተቀበልኩትም የምትል ካለን You want to make a choice for Jesus. ምርጫዬ ኢየሱስ ነው የምንል ካለን You want to allow Jesus to take over your life. ኢየሱስን በሕይወቴ ላይ ምርጫ አድርጌ ይዘዋለሁ የምንል ካለን You want to be enrolled in the classroom unto greatness. እኔ የዚህ የታላቅነት መንገድ ቤተሰብ ሆናለሁ ብለን የምንል You want God to be your father indeed. እግዚአብሔር በሚያደርግልን ነገር ላይ ለመሄድ የምንወስን Come to the front if you want to make that choice. ያ ምርጫዬ ኢየሱስ ነው። ይሄንን ኢየሱስን አላውቅም ምንል ወይንም በሕይወቴ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነገርን እንዲያደርግልኝ ፈልጋለሁ የምንል ወደዚህ እንመጣለን። እንጸልይላችኋለን። If you want to make that decision today and say, Lord Jesus, I want to make you the Lord of my life. ጌታ በእኔ ሕይወት ላይ ታላቅን ነገር እንዲያደርግ ፈልጋለሁ። ዛሬ ይህንን ጌታ እቀበላለሁ። አዲስ ካለን አዲስ ሕይወቴን እንደገና እንዲሰራ I ፈልጋለሁ። want to be the choice in my life. ምርጫዬ ኢየሱስን አደርጋለሁ የምንል ካል I want to be the Lord over my life. የእግዚአብሔር ልጅ በሕይወቴ እንዲነግስ ፈልጋለሁ የምንል ካለን Make that decision today and come to the front. ዛሬ ወደዚህ ወደፊት መጣችሁ Be bold about it, come to the front.
ወደፊት ኑና እንጸልይላችኋለሁ። I don't want to make it secret. I want to come to the front. ምንም ይሄ ሚስጥርም አይደለም። ወደዚህ ኑ፣ ሌሎቻችን አይኖቻችን I would like to pray for you as you come to the front. ስለዚህ ኑና ወደዚህ Making Jesus እንዲጸለይላችሁ ምርጫዬ ኢየሱስ የምትሉ በሕይወቴ ላይ ኢየሱስ ይታይ የምትሉ ወደዚህ መጥታችሁ እንጸልይላችሁ። Every eye close and don't look around. Make that decision today. I say, Lord, I'm making this decision for you. እንዲጸለይልኝ እፈልጋለሁ የምትሉ ኑ ወደዚህ። And I can assure you, come to the front, come, thank you, Jesus. I can assure you your life will never remain the same again. Come and say here, come and say here. Stay here. Just back here. Freeze. I can assure you your life can never remain the same again. Just let them be. You can make this decision today. ዛሬ ይሄ ቀን And let your life remain in the hand of the Lord Jesus. እግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። Make the Lord over your life. እግዚአብሔር በእናንተ ሕይወት ላይ የሚሰራውን ስራ Make Jesus to be in charge of your life as these people have done. በኢየሱስ በእናንተ ሕይወት ላይ የሚሰራውን I give you another 1.5 minutes. ጥቂት ነው የምጠብቃችሁ። Every eye closed. Pray. ሌሎቻችን If you have been action before, pray. እንዲጸለይልኝ Pray. እፈልጋለሁ። Just keep praying. Don't look around. Just pray. እንዲጸለይልኝ እፈልጋለሁ። Pray. Just pray to God. Pray to God and say, Lord, እየጸለያችሁ help me my journey. እፈልጋለሁ። Help me my journey to greatness. Thank you for coming out. Help me my journey to greatness. Pray. Don't look around. ጸልዩ። በሕይወታችሁ ላይ ጸልዩ። እግዚአብሔር You that are in the front, begin to pray to God. Lord, I've come to you. ኢየሱስ ወደ እናንተ ይመጣል። ጸልዩ። ወደ እንዲጸለይልኝ እፈልጋለሁ የምንል ወደዚህ እንመጣለን። Lord, I'm giving my life to you. ኢየሱስ ጌታ ወደ እናንተ ይመጣል። And you that are in the crowd, begin to pray to God. If you have indeed received Him as your Lord and Savior. ይሄ በእግዚአብሔር ፊት አሁን በኩራት አይደለም። እግዚአብሔርን And say, Lord, you are my teacher from today. ዛሬ ኢየሱስ በእኔ ሕይወት አንተ አስተማሪ And say, Lord, I will serve you from today. ዛሬ አገለግልሃለሁ፣ ላገለግል ወስኛለሁ። And I'm still waiting for any other person to come to the front. ስለዚህ ወደ ኢየሱስ ቀርባለሁ። To make that ከኢየሱስ decision ጋር for Jesus. ወደዚህ ኑ As እንዲጸለይላችሁ። I made that decision over 40 years ago. As I made that decision over 40 years ago. ይሄ ኢየሱስን በ14 ዓመት ያይቼዋለሁ። And the decision you are making today ዛሬም ደግሞ እያሳየን will transform your life. በሕይወታችን ላይ ታድሶን ያደርጋል። Some pastor looking at me, pray to God as you are in the crowd. Pray to God. ጸልዩ፣ ግዴላችሁም ጸልዩ፣ በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ። This in the front, they met what they've come for and they are praying to God. ስለዚህ እነዚህ በዚህ በፊት ለፊታቸው ያሉት ወደ እግዚአብሔር ከፍታ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ለማየት ነው። And you that could be out there, pray to the Lord. ጸልዩ። ሌሎቻችንም ወደዚህ እንዲጸለይልኝ እፈልጋለሁ ያለን Another 30 seconds before I pray for those people in the front. I'm giving you 30 seconds to make that decision if you're in the crowd. ወስኑና ኑ ወደዚህ እንጸልይላችኋለን። So make decision for Jesus today. እርግጠኛ ሁኑ ኢየሱስ በሕይወታችሁ ላይ እንዲነግስ። And your life can never remain the same again. እንደገና ሕይወታችሁ አይደክምም፣ አይዝልም። Lord Jesus, we thank you, we bless you. እግዚአብሔር ኢየሱስ እናመሰግናለን። Lord Jesus, we worship and honor you. ጌታ ኢየሱስ እናከብርሃለን። Lord Jesus, we honor and glorify you. Lord Jesus, we thank you, we bless your name. Lord Jesus, we thank you for your presence here. Lord Jesus, we thank you because this one shall never remain the same again. Lord Jesus, we thank you because you are the same yesterday, today, and forevermore. Lord Jesus, we thank you because your power is here. Lord Jesus, we thank you because you are faithful. Lord Jesus, we thank you because you are all powerful. Lord Jesus, we thank you because you are right here in our midst. Lord Jesus, we thank you because your power is saving and blessing and delivering right now. Lord Jesus, we thank you because this one's life shall never remain the same again. Lord Jesus, we thank you because you are right here. Lord Jesus, we thank
because you are saving right now. You are healing right now. You are delivering right now in Jesus' name. Every bondage is being broken in Jesus' name. Every addiction is being broken in Jesus' name. That person with addiction to drugs is being broken in Jesus' name. That person with addiction to water and breaking in Jesus' name. That person that said, well, I would have gone out, but I don't want to go out. And the day of your life, God bless you. Every power of God that has been bondage, you are free from your life today in Jesus' name. The power of God is setting you free. You shall live and not die. Oh, God set you free. Oh, God makes you whole. The power of Jesus in your life and you. Your life will never have been the same. I bring Lord Jesus to the Father today. The power to save and to deliver. The power to set free and to shine. This one I bring Jesus to your greatness and greatness to their portion. Your life will never remain the same again. In the name of Jesus. Amen. 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 We'll soon be closing in a few minutes. Take it to take it. Any other person that want to come out and join this one who's this one that are making decision for Jesus now? ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል የምንፈልግ Anyone out there that want to join them now to say, Lord Jesus, I give my life to you. ኢየሱስ ክርስቶስን በህይወቴን ወደ ህይወቴ እንድትመጣ ፈልጋለሁ። Anybody that want to join this one, come out now so I can pray for you. እድል ሰጣችኋለሁ ወደዚህ ከዚህ ጌታ ጋር መንገዳችንን ለማስተካከል የምንፈልግ Anybody? ሌላ Just 2 seconds. ሰው Anybody coming? Okay, let's keep it going. ሌላ ሰው Hallelujah. ጥሪ ያለ Every eye closed.
every eye closed. በተለያየ ምክንያት ደክሜያለሁ፣ በተለያየ I'm still going to ምክንያት make it. ተቀያለሁ የምንካለን እንመጣለን። I'm still going to make this call before I pray for these people. ለእነሱ ከመጸለይ በፊት Every eye closed. አይኖቻችንን እንጨፍናለን። There's somebody that God to deliver from this moment. Jesus wants to deliver somebody right now. አሁን ነፃ የሚወጡትን ነፃ የሚወጡ Jesus wants to set free somebody right now. አሁን ነፃ የምትወጣ He came to me before I started ministration. ከመጨረሴ በፊት That voice came to me before I started ministration. አሁን በውስጥ የሚሰማኝ ነገር አለ። And it came to me about a few minutes ago now. አሁን ጥቂት 5 ደቂቃ ወደዚህ Every eye closed. Somebody looking at me. አይኖቻችንን እንጨፍናለን። Every eye closed. አይኖቻችንን እንጨፍናለን። I'll just ask that person to raise up his or her hand. አይኖቻችንን When እንጨፍናለን። I make this call, I will make that person to raise his or her hand up. አሁን አንድ ጀንጅኝ የምጸልይበት ነፃ የሚወጣ ሰው አለ። You are here. You've been troubled with the thought of death. በጣም በሞትና በችግር ውስጥ ያለን ሰው አለን። You are here. You've been troubled with the thought of death. የሞት መንፈስ ሞት በዙሪያ ያንዣበበ ያለ ሰው አለ። As if you are seeing yourself want to die. ከመሞት በፊት መዳን ያስፈልጋል። As if you are thinking about death and death. ሞትና ሞት የሚታየ ሰው ያለ አለ። Jesus wants to set you free right now. አሁን ኢየሱስ ነፃ ሊያወጣ ይፈልጋል። Who's that person? Raise up your hand. አሁን በጭንቅ ውስጥ ነው። በሞት ከቦኛል፣ ሞት ይለኛል የምትል ሰው አለ እና ማን አንተና ወደዚህ ጸልይልን እና ዛሬ ነፃ ትወጣለህ። You shall live and not die. አትሞትም ይልሃል ጌታ። Who's that person? Raise up your hand. I just want to pray with you right now. ይሄ ሰው ማን ምልክት አሳይ። እንጸልይላለን። አትሞትም። You're going to be shy about your life. በእግዚአብሔር በሕይወት ላይ ያበራል። Let your life be delivered once and for all. ነፃ ትወጣለህ። ሕይወት ነፃ ይወጣል። You've been having thoughts about death. ከሞት ታመልጣለህ። ዴዝ አሁን ሞት ነው። You've been having thoughts about death. Maybe dreaming about death. ሞት ይታየኛል የምትል ሰው But Jesus is here to deliver you totally. አሁን ኢየሱስ ነፃ ሊያወጣህ በዚህ አለ። Raise up your hand right now. ማን For ጌና ሳይ total freedom. ነፃ ትወጣለህ። Hallelujah. አሜን Hallelujah. ሃሌሉያ። I want us to pray for this ones here right now. In the name of Jesus, I pray for that individual in the name of Jesus. በኢየሱስ I ክርስቶስ declare total ጸልያለሁ። freedom for you in Jesus' name. በኢየሱስ ክርስቶስ I ነፃ declare you ውጣ። free from that spirit of death and fear of death and ከሞት thought of ነፃ death. ውጣ። In the name of ከሞት Jesus. You ከሞት will not die, you በኢየሱስ will ክርስቶስ live in the name of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሕይወት ነው። Jesus set you free. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፃ Jesus delivers you. ኢየሱስ ነፃ ወጥቷል። In the name of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም Those here in the front, move closer to me. Pray this prayer after me. ከኔ ቀጥላችሁ ጸልያላችሁ ይላል። You have made decision today for Jesus. You have made decision for today for Jesus, ከኔ ቀጥላችሁ ትላላችሁ። and your life will never remain the same again. የህይወታችሁ ከዚህ በኋላ አይበላሽም። Can you pray this prayer after me? ከኔ በኋላ ማለት ትችላላችሁ። Lord Jesus, ጌታ ኢየሱስ በሉ። thank you for coming to the world. Thank you for coming to the world. ዛሬ ስለመጣህ ያመሰግናለሁ። To die for my sin. የኔን ኃጢአት Lord Jesus, ጌታ ኢየሱስ I made decision for you. ዛሬም እኔ አንተን ተቀብዬ I call into my life በህይወቴ ላይ እንድትሰራ to come to dwell, ወደ ህይወቴ ጠራሃለሁ። to come to reign, ወደ በህይወቴ እንድትፈስ እፈልጋለሁ። to come to be in charge. በህይወቴ ላይ መልካም እንድታደርግ እፈልጋለሁ። As my Lord and Savior. አንተ ጌታዬ ነህ። Lord Jesus, ጌታ ኢየሱስ
Come into my heart. ወደ ልቤና I receive you እቀበልሃለሁ as my Lord, በፍቅር my Savior, የኔ አዳኝ ነህ and my King. እኔ ያንተ ልጅ ነኝ I confess you እኔም ራሴን ሳገባለሁ as my Lord ጌታ ሆይ and personal Savior. አንተ የኔ ጌታ ነህ And I believe አምናለሁ you died for my sin የኔን ጨለማ ታበራለህ on the cross of Calvary. በመስቀል ላይ የከፈልከው ዋጋ And you rose up again እንደገና ስለምትነሳ on the third day በመጨረሻው ቀን ስትነሳ to justify me, to bless me, እኔን አስበኝ to save me. አድነኝ Thank you, Lord Jesus. እግዚአብሔር አመሰግናለሁ You're my Lord. አንተ ጌታዬ ነህ You're my Savior. አንተ አዳኜ ነህ You're my King. አንተ ንጉሴ ነህ And I will serve you በአንተ ድኛለሁ all the days of my life. የሞተውን ሕይወት ሰጥተሃል Give me grace and your power ኃይልህን ደግሞ በላይ ላይ ጨምር to serve you all the days of my life. አገለግልሃለሁ In Jesus' mighty name. በኢየሱስ ስም Amen. Father, in the name of Jesus, I commit you to your hand. Lika telebohusha. Let their lives never remain the same again in Jesus' name. Working your path in the way to greatness in the name of Jesus. Lord, I thank you for this one in Jesus' name. Let his life never remain the same again in Jesus' name. As you walk with you in the way to greatness in Jesus' name. Lord, I pray for this one. Let his life never remain the same again in the name of Jesus. The Lord, you work in the path and the fulfillment of your will in the path and the way of greatness in Jesus' name. I pray that your hand will be upon this one for good, working your will and your purpose in Jesus' name. Working the pathway of greatness. I thank you and I bless you. Let your hand be upon this one. Let the Holy Spirit fill them afresh in Jesus' name. Let the Holy Spirit fill them in the name of Jesus and working the pathway of the Lord. I'm being taught by your Holy Spirit in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Father, we just thank you, we bless you in the name of Jesus. We glorify and honor you for your grace and your power and your word as comfort and life that been blessed and touched. Lord, we ask, Lord, that this one's life will never remain the same again in Jesus' name. That all the glory and all the honor be to your name forevermore. And we thank you for greater and glorious day ahead, even their lives. Even, Lord, that you're for them and purpose for us. In Jesus' name we pray. አሜን Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ተባረኩታላችሁ እግዚአብሔር ይባርክ እንላለን እንደገና እግዚአብሔር መንገድህን ያቅና በሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ደስተኞች ናቸው ዝም አላቸው ጌታ የተባረከ ይሁን